Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ba penyait sings aim ubalong UMDC jong ke seorang kam constituency baru badairu chairman jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ha ke arpo hnyau tri urempang arjar arpo wei ula play paj ba ye ke yeng dor bar dong kata ke wei ha ke dong melim wa tinring bat ke wei pat ha ke dong nong pedeng nalor ke office trekam jong ke yeng dor bar snong snat right tinring ke ba ula penyo ye ke mang tengka ke ba shipolang na ke excluded area central scheme arajar khat kendai arajar arpo yakini ki artli ki yeng dorbar uba penyahat ul penyo leng ba ke excluded area central scheme arajar khat pra arajar khat kendai ha ke mang tengka ke bemar arlak susu uba penyahat ul thoru ba ul dep ban mang pisa ya ke yeng dorbar dong jong ke dong nong kentoj bat kumjo ya ke office rekam jong ke seng long commissioner right tenring ke balong mar arlak tengka Hagani kesngi da sakilang ru da usim kena jong ke hima khairin upa em hamapan sings em harengkat ke jinginan lang jong usordar ke dorbar snong snat right tenring kirang ba dong ke kongpi kharmuti ke balong ke presiden jong ke seng long keme snat right tenring lembat kiwai pan dalam sisa ke jingker pu ke bakrau ga jingno senyang ke jongpi ni kiwai pan ngalung cer ke tensu ya ke jingno senyang ke jongpi ha ka imang ga salang ha ka shnong ga khao ha ka dong ga chungi ha man la kini gilai tu ki dong ki wi ki ki ai ga chungi na mcher ga tensu ke chi ai chungi ya ka office ga shnong ki chi don kam ha ko cha office ga shnong na mcher ga tensu ka ba fi ga ba ni i ke e ka ya ke ga chi ai ga ba border tam ni ga ba khrau tam ni ga ba lamba chungi ki shnong ga la i ga ni pa chi yo ya ka office ga ba kun ka ni kabani ni nakapur sekapur uju pelong ke office la kabani usuwai ki yim nanta kambing kecumbu yaki rigo panbu riko di pat pisla ki babian mulai menta la yo ka ke office ni sayo panbu yaki riko yaki jingko jingkar cumbu senam di babian ki dulir ki pat cumbu senam baro ini yo panbu ha ka ke office cumbu senam ti ka lalong ke cingkur tu ka bakhae ka jingko senyang ke jingku ha ka senam ke sungi haka diga senang ke cumi kalau lang jingku kabakha sisa batunju khaddo e kabani i waktu dalam pun uwe na ki traditional ke cumi kabani ko ni burang ni ya i bagi punya kabai la kit ni ka khia ka sun jo senang na do senang arhajar khatanda kabana sunti pun sadar senang na mari di jingge ag di de ka tini kan senang ko chamarai murai lemba jini adalah ban penjam yang dijini ya badan ko cengkarai batun cu udah lemba juga Islam arah cara ko ka itu bersama mat yang dijini itu crowd haga jini mun jini pun bersama udah ko mulai bajing dan dijini kalau we lagi dalam jangka kita hang jini jangka konsumsi baru ko we batun cu ya pasien macam ni tapi warna itu cukup coba khawatir ke ni resmi pemerintah kalau resmi macam sakna hakba nak kalian UMDC berburam chairman Dr. KCDC mahat punya sistem ila nosnya dakba ya ai gede dorbar ya ka senang tering, ya senang tering. Aku bah nampak dia. Kikai baru kicilkan, jitrikan apa senang apa kerat. Kin yo ada taka sukasan. Kin yo ada taka jinsensar keba kuis mahal. Nampak dia salah belum belang. Banyak tering. Nama ta banyak yo. Ya kata imlang salang ke besuk masan apa kesenang ni bat apa kerat gitu boy kena kalian cuma musuh bentuk sebut banyak demetan akaba kena kesini banyak play kena kayem dorbar
Singapura juga senang terdengi dari MDC berburuh mijongi dengan semua dan blok sibuk kepada kami kalau kajian sakma junum pateng di tak kini kentini bat na dor bana tak kijin ke blok ruang kijin ke kubur do kepada minyai doi yo blai trekram lumbur tau nong senyen nong airnya jadi kalau mereka memberi jernih agar selamat menang tak kijin ke ku kepada ni kum hilang beri hidupkan hak ayat yang amal kelimat kepada niat untuk dijadikan jumi. Ngacu ayat yang teruksa yang kesenang tendeng. Balasai kesenang tendeng dan berkat yang kesan senang kesyukur senang mensyuat kalong dah kumwe pak. Andai mentah kelawan dar bat nikirmen kanang kira kanang ipu ikir. Hakilim baru nado kesensyar senang sensyar tau. Hadu keimlang salam kalong bro mandro baru. Bila kaling cana ngasuh benong keluar banyak terang keluar banyak dan ringkat berkesenong hana nak kepual berkesenong kedengkam berkandang kecil terang batni dengan kalmen nang ni syakmat akum cuy kumbangilai terang ni kipual kibladia nak kalmen banang ni syakmat ngindan kecil suatu cuma kecil lang kawe kecil lang syukara hakakam Abai keren, abai dia buat keneka bentar ke bah konsen, ya ke bangilak beri rumlang hanai krui, katau bah yang kalong, bagi nyok dan play, ya kena ke year, terekam, lene ke office terekam, jom ke doba senong hanai tok tenring. Kendit syaban poi syakani ke bentar, naskwa dan penkemau. Yang hilang baru hanne. Hakabite bat kita kilai terlei ki payah ki paskiam. Ki balak dan pen itu. Yang kecap benar khasai kumungilang mentah. Katahui kalong. Bangilayo ia katakan constitutional protection. Nene katakan cing itu dakar riti sensyar cokari India. Limba kata ke 6 schedule na nagkakrinit ke bahandro. Hapo ka article aspa sa kusaw. Bandan ya kata ke district council. Hapo kini ke celah syate lamingi. Kebamut haki celah Meghalaya, hacelah Mizoram, hacelah Assam, dan Tripura. Kini ki South Lake ki celah kidannya kini ki district council. Baru kita district council Port North East kita syukurlah. Bala Aibol yang ke district council limba ki paragraph ki berkera apa ke 6 schedule ba kinla bantauan nak benta ban penyak pensa lene ban penkrambor syushu ban Aibol syushu ya ke en ke ba ngi kum gacat benro ngi chu im lene itu tre, lene itu keren ni khana. Bat kita kilong hakabide bat kerukun bat kendo bat syep kecilong trai kecungi ke kerpang ya nak benta kini ke kendo syep ke bengi ida. Nanta kata ke sensyar ke khadar ke belum sensyar tenrai kata ke traditional level of institution. Ya kabagi yo ya ke dorbar hima ni yo ya ki dorbar shnong ki belum shibenta ringkat bat ke district council kisim kidang dan menta kisim kidang terekam menta hani ko rikhasai ni dan sanpu sautli ki hima bat ki it kita ki ilaka baru la Aibol ke district council membaka salat ke bengi ai dapat district council. Bat kini ki hima kiyo ekabal dan ai pat ia kata salat syekishnong kita. Namar takadaw ngaso banong. Banwan banra ini ke kubur ia ke ban ai mensim. Ia kini kinong ram shnong ki badan menta
kibla tresh tom ya kashnong bawat nem so diao wat nem so artatir namar ya ka cimprekam da chongpe nadu sodar hadu kirang badong baro ki komiti dong la penkut por da ka constitution chongri India namar takda haba kitre da ka authority nena ta ka bor ka bala penkut ya kai inde bentre da ka cing artatir inde ben ya tre da ka ta ka cing khonyo ka bang tip la setiap la shisngai henry to shim ni ga kam ku ka kam ka we ka ba fi kinong shibanta kinong yada nam ta ka ri ba ka cha kan sa ka be de pat dak kani ka longkur long cha ka chungi la ya ka ne la ai bol ha ka district council ban pe ban kmi ya kata daki an ki kendon ki ba ki ba ni la ban wan la ha po ka dor ba district council dan shen ilawan ra ya ka ne ka Khasi Hills Autonomous District Klan Bill Arca Khatra yang bak kumna ngila ban tiasong ban itu terpang ya ka cinglong kur long chat cungi ki khase hanne po kari ki cungi ba kandanno dakaan ban itu terpang ya kata ka semkur ka ba ki kur lala ki cung kiyo ban form lana ban penlong ya kata limba ki meeting nimba ki tinggalan ke chungki kumalang ng empat itu yang kesemkur khase ke chungi dakaan namar takadaw ngila itreshton met bermensim wabaput kumno dan penwandur yang kecek penro ke chungi namang isutu lagaladu ke district council ladu lut baro keriti ke sinsyal kadar kecek penro ke chungi ke district ke chungi ke ladu no namar takada nasuman on banpanya ke cingkashan na siaparo bato gini ke cimut kewe bangan mi kasur nangi bangidang dan kam ya ke district council ngidang dan kam ya ke ri pakacak berrogo cumi ngidang dan kam ya ke riti ke district ke cumi namar takada alam ke cingkashan ini namar kewe na kanongrim ke bakongsan ke cuma wat abang mi nang ne minta bangan le semua kisnong kenong rem ke bahakmat ya kalau ban pensawa ya ke surjong paipa bangidang dengkam ya ke district council pakandan laga ni dono ya ke district council kan be ke chat benro ke cungi stang shipo khasas niam kala dono ke cinglong sordar ke cinglong rambadong ke cinglong sim kan sadurno namar takadaw masubnong ayam ke cingkashan yang penkelannya tak surjong paipa bangidang dengkam ya ki district council pe habangnya kerenpat syafang ke cingtrekam lada kalong ha district council hasnong hahima ni dengkam kerpang ya ki yang darbar habang hiciat ini kong ki MDC bangirang pa ini ciat ini bangilai sya district council sya yang darbar kabamut ni dengnya ke yang darbar ke bakerpang Banirlong ya ke Cingyalang Banirlong yalang baro ki MDC lai pumut Banya saat banya tai hanta Ketade ke yung darba Resolusi benang Haba pai pak si kisnong Buan bak kisnong Kiba haduk mentah kimpat yuk yung darba Bakin ya perkhat ya ke yak ke im jong pai bak Ya ke yak ke shun jong pai bak Kini perkhat hangno Abang dan yang darbar Selesai benang Dan kita bersenang Kita penang komiti Tan hai kidukan syah Kat benda perkhat Kat ia kata kesensyah Kadal po syah po ha Kat benda perkhat Ia kata yak kain Hakain lang salam Ki hak dan syah Komiti tan hai kidukan syah Ketika kamram Ketika cingkat klik Kecungi kumkinam hikmat Bakumna Minbu ia katong hakmat Bakini ki yem darbar haman ki shnong kinde ban urlong ki yem darbar haman ki dong kinde ban urlong bat menta kathong kachungi galong sansnyam ni ladia kan syakri ko MDC nadu arca khatsa nadu arca khatundai bat menta de kaching ala pem jompe bangan betiang ini kakam hakane ka wat ka baar ka tem ka baar nadu snem arca khatundai hadu arca pusau kathong he galong bat baro ki dong baro ki shnong kim yo ya ke yung darba. Agi cingpak ketai ke bacam ni tak.
Dan semua mampu kita beberapa macam donc seperti kita tadi dan buat roll lah